bonga abantu kubaganyire mpanga twashagamu twaza yigura mu nshozi tutwine kutukubaza kwa accessinga amaizi okutaka kw'abatura barukuturo mu nsho zo mu district y'Isingiro bakwerize yaha mukorogo kwemura kirekiro kikuru cy'amizo mugomboro yakagaramo mu district ni yemwe wentushabangwa amaizi batupambingira amaizi okuruga omu myanya egeremu amaizi einagamba honka karuba kamatana handi amaizi gabase kutemba mu nshozi rero abanyakagarama mubase kuganyirwa nimwe omu technology agency eruho katuyamba amazima rero nitwe tubona kugira amagara marungi ibara ry'amizo mu batura abebembeze bagira ngo kirugiriremo kweyongera kw'indwara zitari zimwe na zimwe in fact cyo kurebera abantu abinja abo mu bibungu ne barwara muno ahabo kuba nushanga ine kidomora kimwe ari member wa family amunta ine family y'abantu 12 konkani bakozese domoremo ya mizi ornako amizi twatanga bwide ntuyija garebera tugakwateje gabase kugira kigaya base kuyamba amakagitu n'abantu bitu Aaron Turahi mukuru w'entebe ya katana bwa district y'Isingiro kandi overa ry'umugenyi mukuru agiziremwe nshonga y'ibura ry'amize twireho kandi nabajimanyira cyumwe ikiri kwa ntumanyisa garamiza guhanushaba akakagera kake hatkandi to twareta ko mugero muhango so gwena atako mugero muhango tumanyisa ngwimo bakagarama bamurika kurebana kuno bundi atinde chikwatirine na mizi hona hamukorogo abatura basingire kukoze sajamizo kuyonja makagabo bahirwe berabo kandi mukuru w'entebe ya katana n'uwabiba kwasize Joseph gasha kwa Ruth n'wamanya